Before emazweni uqhama siyoqale ngicacise ukuthi athi ngikhoma athi nobe ngaqondi ayazi ba yabona lethini ngosehlala sikelele aba bhengu sinalomncwazi lo mncwazi sithi sisithapha sisigcina nhloko umama uyathwala amen umama udubule khwele bethwala lo mncwazi nkosi yami sibene liphepha eliphepha silidibanisa nesisipeliti imbasa le nkosi yami sithi umama yingcina futhi umama agcine indaba akahambe athina ixelelweyo ahambe eyithetha akahambe ethetha uthulu uyaqhobosha umama sibena ingubo kaYesu yangaphezulu sayibona ingubo imhlophe le ingubo wayeleka ngaphezulu sibena le blouse ilapha ngaphansi sina le blouse lapha ngaphansi le blouse imhlophe siyibiza ngoba ngumzimba kaYesu inalamaqhosha mahlanu lamaqhosha mahlanu kukhona eli lesihlanu phakathi amaqhosha ilapha ezantsi leli uYesu wahlatywa ephangweni kwasiza igazi kuthiwa umuntu owayengaboni wayeligcwemu atshintsha amehlo wakhe akwazi ukubona amen sibe nebhanti ibhanti sibiza ngombhinqo umama uyabhinqa umama sibe nesiketi nasiketi apha ngaphansi esi siketi umbhinqo kaYesu wangaphansi ulambhinqo bakhe amasoldati xa ebethelele umqangezulu enza amaqashiso ngawo la ngubo yakhe yangaphansi sibe nomsimbithi kamama udubula khona ayingowami nawo bami umsimbithi kamama udubula khona lo umama uyasimelela umama sibe nazo isihlangu zethu umama uyabopha isihlangu siyaqina sibopha isihlangu sakho khona ukuze ungawendleleni sizawudlula siye ezini lethu sicela umama ukuthi baqhazula ngenxa yabo andizawubeka endlini